bavandimwe muri Kristo Yesu. Tubejejwe kongera kugaruka kandi kuri uyu munsi wa none kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana, tubakaze mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Kuba ku gatuti agasongero gahagaze ku isi yose kugira ngo tubashe kuganira mu ijambo ry'Imana. Dushimira atuyoboreye gahunda, dushimira badutoye kugira ngo tubashe guhagarara kuri aka gatuti. Dushimira n'ubaye dukorana umukozi w'Imana baruta. Bora Imana baheze umugisha mwese. Amen, amen. Ababyeyi bacu tutoreka gushimira batangiye uyu murimo tutarabaho, tutaravuka, tukiri mu migambi y'Imana. Nabo turabashimiye ababyeyi bacu, iyo muririmbi, musenga, iyo mubwiriza, turabubaha, turabashimiye. Imana mu ijuru baheze umugisha. Amen, amen. Iyo tubaha agatuti, abakaguhaye ntibubahisha n'abakwigishije, ni amakosa menshi. Turarekonetse imirimo yanyu babyeyi bacu, kandi Imana mu ijuru ibaha umugisha mwese. Amen. Ganire ijambo ry'Imana. Ejo twaganiriye ijambo ryo kwihana no kubabarira. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana rivuga ijuru yo kubabarira no kubabarirwa. Ni amagambo abiri ashaka gusa, ariko kandi akora mu buryo bumwe, ariko nanone harimo ubuhanga bwo kubimenya no kubitahura. Kubabarira no kubabarirwa wakumva ari ikintu kimwe, ariko biratandukanye kandi bikora kwinshi unatandukanye nyine. Matayo igice cya 6 umurongo ni uwa 14 n'uwa 15. Bibiliya iravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira nabo. Ariko nimutababarira abantu, na so wo mu ijuru ntazababarira ibyaha byanyu. Imana idufashe. Kubabarira ni ijambo rikomeye, kandi ni ijambo ritoroshe, kuko itsinda ryo kubabarirwa no kubanza kubabarira. Yesu amaze kwigisha abigishwa biwe gusenga, ijambo rya kabiri yabatoje ni ukubabarira. Yababwiye kubabarira icyo ari cyo n'impamvu zituma abantu bababarira, kugira ngo ubabarirwe nuko nawe uba warababariwe. Ijambo kwihana ni ijambo dusanga mu rurimi rw'Ikigiriki rivuga metanoeo, kandi ruvugwa inshuro 32 muri Isezerano Rishya. Tayo yabivuze inshuro 5, Mariko abivuga inshuro 2, Luka inshuro 10. Zakozwe n'intumwa bivugwamo inshuro 5, Abakorinto ba 2 inshuro 2, zashuriwe Yohana bivugwa inshuro 12, byose bikaba inshuro 36. Aya magambo kubabarira kubanziriza kubatizwa niko twabivuze ejo. Ijambo kubatizwa turisanga mu maverse 86 muri Bibiliya yose. Kavugwa mu mashapitire 65 cyangwa se mu bice 65. Matayo abivuga inshuro 11, Mariko inshuro 13, Luka inshuro 12, zakozwe n'intumwa 22, Abaroma inshuro 2, Abakorinto ba mbere inshuro 12, Abagalatiya inshuro 1. Kubatizwa ni ijambo ry'urufunguzo rikomeye cyane. Rero kubabarira bibanziriza ibintu byose, kuko Bibiliya yavuze ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru namwe ntazababarira. Iri jambo kubabarira bivuga iki? Mu Isezerano rya kera ni ijambo rifite ubusobanuro bwinshi cyane mu rurimi rw'Igiheburayo.
harimo amagambo atatu, harimo icyo bita karayi na nacyayi na ratsayi. Ayo magambo ko ari atatu asobanura ubusobanuro butatu. Ratsayi ivuga kubabarira cyangwa se kureka cyangwa se gufurira no kwibagirwa. Nacyayi nayo ikavuga kubohora, kureka umuntu akidegenja cyangwa se bivuga ko iyo utababariye hari umugozi uba ugufashe ugafata n'uriya muntu mwagiranye amakimbirane cyangwa se mwakoroganye, uwo mugozi mwembura bakwega kandi ubakwegera muri gehenomu. Ni umugozi ugukwega, umugozi ukuremerera. Iyo umuntu atababariye aba yikorera uriya muntu wamuhemukiye, ubu mwikoreye agenda akuremereye, ariko iyo wamubabariye bisigura ko uba wibohoye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ratsayi nayo ivuga kureka. Rero ni ukureka ibikuremerereye, ni ukubohora. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 n'umurongo wa 2 havuga uburyo ki umuntu wababariye adatongana, umuntu wababariye aba agendana umwidegembyo, agendana kugubwa neza, agenda abohotse. Yego. Hari amagambo atatu asobanura imbabazi mu rurimi rw'Ikigiriki mu gitabo muri Nouveau Testament cyangwa mu Isezerano Rishya. Yego. Kubabarira ni ijambo ryita afemi. Kubabarira rero ni ijambo mu rurimi rw'Ikigiriki afemi, ni ukurekura. Yego. Ni uguta kure. Yego. Ni ukwikuraho umutwaro. Ni ukwikuraho ibikuremerereye, niso bita afemi cyangwa se imbabazi. Yego. Bivuga ngo iyi afemi ivuga ngo ni ukubabarira uwagusabye imbabazi n'utazi gusabye. Ni ukubabarira umuntu waguhemukiye, ni ukumurekurira ukava mu byo yaguhemukiyemo, kuko bigenda bigaruka bikagenda vyirepeta mu buzima bwawe, bikagenda bigukomeretsa buri gihe wavyibuka ugakomereka. Rero iyo ukoze afemi ubu uvuze ngo reka niyomore igisebe nikureho uyu mutwaro. Yego. Yego. Hari ijambo rya kabiri ryitwa apoluo mu rurimi rw'Ikigiriki, naryo ni ijambo rivuga gutanga ubwigenge, gutanga independence, gutanga umwidegembyo, liberite, cyangwa se gutanga kubohora umuntu. Kuko Bibiliya yavuze ngo ariko nimutababarira abantu na so wo mu ijuru ntazababarira. Yego. Rero kubabarira ni ukwigirira neza. Kwibabarira ni wewe uba wigiriye neza. Iyo wababariye uba wigiriye neza. Hari ijambo rya gatatu ryitwa mu Kigiriki charizomai. Iyo charizomai ni uguha imbabazi umuntu utazi gusabye. Yego. Ni uguha imbabazi umuntu utabikwiriye n'ubikwiriye. Donc ni ukumubabarira sans condition, udashyizeho amakondisiyo. Utavuze ngo kubera ko wangiriye gutya ndakubabariye ariko ugashyiraho amakondisiyo, ariko ni ngombwa ngo utange imbabazi nta kondisiyo. Yego. Ni zihe mpamvu zituma tubabarira rero? Hari impamvu zituma tubabarira nk'abakirisitu. Hari impamvu zituma tubabarira kugira ngo natwe tubashe kubabarirwa. Yego. Turebe impamvu zitatu zituma tubabarira. Icya mbere ni uko natwe twababariwe ibyaha byacu. Yego. Yego. Tubabarira kubera kuko natwe Imana natwe yatubabariye. Hari igihe umuntu ahagarara ku mbabazi akavuga ngo nje sinamuhemukiye, nje sinamugiriye gutya, ukihagararaho, ariko iyo ubabariye biba bigaragazwa kuko nawe wababariwe. Yego. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3:23, haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha. Yego. Ntibakira ubwiza bw'Imana.
twese twakoze ibyaha. Iyo tuvuze ngo nta cyaha dufite tuba twise Imana inyabinyoma, niko mu gitabo cya Yohana havuga, Yohana wa mbere. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Yego. Ariko kubera kuko twababariwe byatumye tugira umwidegembyo, tugira liberite yo gushikira ubwiza bw'Imana cyane. Abaroma 6:23 baravuga ngo kuko ibihombo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 Hallelujah, hallelujah. amen. Impembo y'Imana n'ubugingo, impembo y'icyaha n'urupfu. Bene data, izi nyigisho zigisha bake muri iki gihe, zikundwa n'abake muri iki gihe. Inyigisho zo kugaruka kwa Yesu n'inyigisho zo kwihana muri iki gihe ntizikundwa. Muri iki gihe ntizigishwa mu matorero, ntizigishwa ahantu hose, ahubwo higishwa gukunda isi no kuragwa ibiri mu isi no gufata ibiri mu isi, gucakira n'ibindi byose. Ariko inyigisho zo kwihana no kubabarira n'inyigisho zitakicigishwa. Impamvu ya mbere tubonye kuko ituma tubabarira nuko natwe twababariwe ibyaha byacu. Impamvu ya kabiri ituma tubabarira nuko Imana natwe yatubabariye. Yego, yego. Imana yaratubabariye. Amen. Twari abanyabyaha, twari abo gupfa rubi, twari abo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose. Ariko Imana data yaratubabariye. Amen. Twarababariwe ibyaha byacu. Yego. Imana yatugiriye ubuntu, Imana yaratubabariye muri byose, Imana yatugiriye neza. Amen. Kubera kuko natwe twababariwe, kubera kuko Imana natwe yatubabariye, nizo mpamvu dukwiriye kubabarira abatugirira nabi. Igitabo cy'Abefeso igice cya 4:32. Yego. Bibiliya iravuze ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha. Yego. Kuko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Hallelujah, hallelujah. Imana yaratubabariye muri Kristo Yesu. Aho muri Kristo Yesu niho turongera imbabazi. Ahandi turongera imbabazi, andehoro ya Kristo nta mbabazi zibaho, ariko muri Kristo niho turongera imbabazi. Yego, yego. Tubabarire kuko natwe Imana yatubabariye. Amen. Bene data, mfite impungenge, mfite ubwoba muri iki gihe kuko ubu dufite imitwaro ituremerere. Dufite ababyeyi batureze kuva kera, wenda hari abahemukiye, ba nyirabukwe barabahemukiye, babatekeje imburagihe, babakoreye ariya makosa muzi. Dufite ababyeyi batuririye inka, batugiriye gute. Ubu ngubu turabatunze mu ngo zacu. Bisaba kuko tubabarira, kubera kuko Satani n'umugome akwibutsa cya kintu mwapfuye. Hari abo twacumbikiye, hari abo twigishije bafite ibikomere, wenda waramwimye isabune, waramuhemura. Satani rero arakazura akagakomeza akakagira ikintu kinini. Ariko mureke tubabarire kugira ngo natwe tuzabashe kubabarirwa ibyaha byacu. Yego, yego. Kubera izo mpamvu nizo gituma n'imiryango urimo kubona isubiranamo. Abantu bagifite ubushobozi ntibafashije abandi. Igihe wari ufite ubushobozi ntiwige gufasha abandi. None ubu ngubu nawe uri uwo gufashwa. Aho kugufasha bibuka birya wabarenganijeho, bibuka birya utabakoreye, bikaba umusozi, bigatuma abantu batandukana. Nicyo gituma imiryango ifitanye amakimbirane akomeye cyane. Abakazana bafitanye amakimbirane na ba nyirabukwe yo kubasubiza ibyo babakoreye. Nigeze nganira n'umuntu mubwira ndi muza mwihanganira ababyeyi nari mbasuye, ndababwira ngo muza mwirengagiza intege nke bo baba barabagiriye, buhagaze muri ndinda mwana, mugerageze
gufasha abavyeyi muri ndinda mwana kubera ko ni wewe muvyeyi wenyine. Yego. Bamara aramubwira ngo mugiye akanda ahora yibuka buri gihe ngo azakibuka umunsi umwe ngo yarameshe imyenda y'umugabo ngo nyine uko yamaza ayita mu mukungugu mu gitaka ngo amara akazabwira umuhungu ngo ariko wakubise uyu mwana w'umukobwa ngo utazi no kumesa ngo yamaze ufata azijana mu ruzi nyina ngo amara akazabwira umuhungu ngo yigeze azimesa zirera. Ngo ntiyigeze azimesa ngo zere ngo ntazi no kumesa ngo ariko wamunkubitiye. Satani rero kubera ko ari umugome afatira kuri bene ako kantu akakazamura mukicarana murebana y'ingwe ugatangira kuyibuka kandi iyo yibutse ntiwareka kwihora ntiwareka gukora revanchance ntiwareka kumugirira nabi. Ariko bene data Bibiliya yavuze ngo mubabarirane mugiriranire neza mugiriranire imbabazi. Yego. Satani ntakwibutse biriya bintu tubabarirane kuko natwe twababariwe. Amen. Natwe Imana yaratubabariye Rwose. nugira imbabazi nawe uzababarirwa. Icya gatatu Yego. ni ukugira ngo natwe tubabarirwe ibyaha byacu. Tubisanga mu gitabo cya Mariko igice cya 11 umurongo wa 25 26. Yego. Ikindi kandi tukwiriye kumenya nk'abantu b'Imana. Ukwiriye kumenya ngo se ninde ukwiriye kubabarirwa. Nuwe muntu ukwiriye gutanga imbabazi, nuwe muntu ukwiriye kubabarira, nuwe muntu ukwiriye gutanga imbabazi. Yego. Harimo amagambo 6 reka nyavuge nihuta. Umuntu ukwiriye gutanga imbabazi nuwitandukanyije na bose, nuwitandukanyije n'urugomo, nuwitandukanyije n'amajwi amwongorera akamwereka ibyaha by'abandi. Yego. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 5 n'uwa 11. Yego. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 twahasomye. Yego. Nuwe muntu ukwiriye gutanga imbabazi. Nuwizeye akizera bene se akagirira bene se icyizere. Ukumva kuko umuntu ari mwene so mufatikanyije urugendo rwo kuja mu ijuru. Yego. Abaefeso igice cya 4:32. Umuntu utanga imbabazi nukugira ngo nawe ubabarirwe nkuko twabivuze muri Mariko 11:25 na 26. Umuntu utanga imbabazi Yego. ni umuntu udategereje ko baza kumusaba imbabazi, ni umuntu udategereje ko umuntu aca bugufi imbere yiwe, ni umuntu ufite umutima w'imbabazi muri we nawe akabona kubabarira kuko umuntu atanga icyo afite. Yego. Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 16. Umuntu utanga imbabazi kandi ni umuntu wahemukiwe, ni umuntu wagiriwe nabi. Yego. Matayo 6:14-15 muraja kubisoma bene data. Umuntu utanga imbabazi wa 6 Yego. ni umuntu barenganyije, ni umuntu warenganyijwe. Yego. Nturinda ngo ube wararenganyije ari gusaba imbabazi cyangwa ari gutanga imbabazi. Niyo umuntu yakurenganya ntawe ugahuraga kugakomereka, ariko ugomba gutanga imbabazi ukagira umutima utanga imbabazi. Luka 23:34. Yego. Ese umuntu yakira imbabazi ate? Turebe uko umuntu yakira imbabazi. Wakira imbabazi bababariwe gute? Yego. Kuko hari amajwi agenda ya Satani agenda yongorera umuntu akavuga ngo buriya ntiyakubabariye, utangira kureba ingene kureba, utangira kwanaliza ingene akagwa seminere ukareba ingene akuvugisha,
hanyuma ugasanga satani akakongorera ngo buriya nta mbabazi yaguhaye, iyo ukagwaye imbabazi aba yaragize gutya, aba yaragize gutya. yego, Ariko hariho umuntu wakira imbabazi n'umuntu utanga imbabazi uko aba ameze. Umuntu uhabwa imbabazi ni umuntu wihanye. yego, Luka 3:3. Luka 15:22 kugeza kuri 30. Ni umuntu kandi umuntu utanga imbabazi ni umuntu nawe urekonesa ko yababariwe, nawe agomba kubabarira abandi. yego, Matayo 6:14. Umuntu utanga imbabazi, dutanga imbabazi iyo dusenze, ugasenga Imana ikuzura muri wewe, Imana ikaguha umwuka wayo akaguca ku ngeso z'ibyaha, akatuma utanga imbabazi. Kuko buriya umuntu utanga imbabazi, satani aza twibutsa ibyatambutse, n'abantu baturebera mu byatambutse, abantu bakurebera muri histoire, muri passé yawe, ariko aho wahuriye na Kristo ni we uzi ingene mwahuye na Kristo n'ingene wababariwe. Mu gusenga rero nibwo imitima yoroha, umwuka wera akorosha imitima, umwuka wera nk'amavuta akorosha imitima, bigatuma tubabarira abandi. Umuntu itanga imbabazi kandi ni umuntu uzi umumaro w'amaraso ya Yesu Kristo. yego, Abakolosayi 1:14. Hari igihe umuntu yakwibaza ngo se nzababarira ngeze ryari? Bibiliya itubwira inshuro 7 ku munsi. yego, Luka 17:3-4. Yesu we aravuga ngo ni inshuro 70 gukuba 7, bisobanura ngo ni inshuro 490. yego, Urimo ubabarira. Matayo 18:21-22. yego, Rero imbabazi uziheza uzikwiriye mu gihe gikwiriye. Ugomba kwibaza ngo se njyewe narababariwe? Niba warababariwe rero ukwiriye gutanga imbabazi nawe. yego, Reka turebe akamaro ko kubabarira nitumara dusoza inyigisho zacu. yego, Kubabarira ni ukwigirira neza. Kubabarira ni ukuba ni imbaraga ziguhesha kwinjira mu masengesho neza, Imana ikakumva. yego, Kubabarira ni imbaraga zigusunikira ku gicaniro cy'Imana, zigusunikira mu bushobozi bwo kwakira ubundi bushobozi abandi bananiwe. Mariko 11:25. yego, Bituma natwe Imana itwegera, bigatuma Imana itwumva, bigatuma bikazana imigenderanire myiza hagati yacu n'Imana. Cya gatatu ni ijambo. Kubabarira ni urufunguzo rufungura ijuru. Bibiliya ni kwivuga ngo nimwahagarara musenga ukibuka ko hari icupa na mugenzi wawe, genda umusange mwiyunge. yego, Kwiyunga gutuma ijuru rikinguka, rukaba urufunguzo rudukingurira ijuru. amen, Bituma natwe tubabarirwa, bigatuma Imana itwumva, kuko amasengesho y'umunyabyaha ni igisesema Imana, ni urusaku imbere y'Imana. Iyo tubabarira rero, tubabarira abatugiriye nabi, abadusabye imbabazi n'abatazidusabye. yego, Kandi iyo tubabarira rero bigaragara kuko natwe tuba tubohotse, natwe tuba duteye intambwe idasanzwe. Kubabarira bituma uticira urubanza, bituma ubohoka imbere y'Imana. yego, Yohana 1:21-22. Soza Bibiliya iravuga ngo
hahirwa abababarira abandi abagirira abandi imbabazi kuko nabo bazazigirirwa. Haleluya. Haleluya. Matayo igice cya 5:7. Yego. Yesu ari ku musozi yavuze abahirwa baribo. Yaravuze ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Yego. Bene data mureke tugiranire imbabazi kugira ngo natwe tuzazigirira. Amen. Hari abaguhemukiye, hari abakugiriye nabi, hari abakuvuze nabi, hari abakubereye intambamyi, hari abakubujije uburenganzira bwawe, ariko tubababarire. Hari abaduhemukiye, hari abo tuzi, hari n'abo tutazi, hari n'abahemukira bacu, hari n'abahemukira imiryango yacu, ariko mureke tubabarire. Nitwababarira natwe tuzababarirwa ibyaha byacu. Yego yego. Imana idufashe, Imana iduhe kubabarira, Imana iduhe gutanga imbabazi no kumenya gusaba imbabazi mu izina rya Yesu. Amen. Amen.